Bishabele bishabanile se sukile walkile yambalo kabati uhelta waye tu chikuli tele Yucatán way kamikeshe ni pola ran ile kamikone shetu rak bin yanakeshe ujala chile Yucatán Mauricio Vila Dosal tu kubatun anta hilti tu no hochkolel Rosario de la Luz yan le no hochkolel la ok ospel habo ilak yan cancer ti le anta hil gusaba la ichilupe nuk besahil telo yanta al macho yantio cancer kubino tu muchau tsako tu nahil to oral hospital Agustín Orán 794 un tululmaco yantio le kohanila gusaba tio anta hil takle bugatush kupahta le yete guso kolete kahil tek ashoti bintung le ti halacho ti tsikbal na hitel no hochkole tu yotocho 52 jabo tiene hochkole el gela sapti hupel tarjeta tushkun tsabilti 2000 pesos tushan le kanu nupuk kapel winalil kapel mesilo guso kole mako tio molayil dif tulum el Yucatán yantunu bisal tung tio upel despensa ti al iluyantalo tia le 70,000 kumasico le helo ba machen chabil le tie kakas kohanil helo ulag basil tushante tu kuchi le congreso ujol popil unos muchkabil le congreso Víctor Hugo Lozano Poveda tu hetsa kakatakti halachil mektan kajo presidente municipal be kabe nutsao kahol bilu tsoltsibilu kaba macho yang tak pahano te ayuntamiento bo le ukaba digiala tio asesor tu me le bajela yane inema tu yohelta macho bi chengu botal mago wale le ora tu ne le maku yala asesoro le ti nuk besik que helas bajo con ubet le ayuntamiento bo matun oheltan macho bi ola tu kata binka tursak te congreso sol civil titulakal utial tulakal mektan kaho tulakal ayuntamiento noshan beitun tsaba ohel bi so kole nuk besashan te congreso ukahet ektun uyeyal macho tushan contact pahal y chilumuch kabil comité de participación ciudadana le la lukuchi el sistema estatal anticorrupción ulak bashil tushan molay el yey tamali tulum el Yucatán Instituto Electoral y de Participación Ciudadana yete beshan molay el INDERM Instituto de Desarrollo Regional Municipal tusipto pelo moktani el mulmeya kapata gutsabal shanupe kambe sahilti ayuntamiento ba kalikil ulago pel yey tambal kuntal unats al ukinil helo beyo kapata ku uyila bineka beta knu kanibal bashil katsatsan tak shambash kun yal kahnalilo yorale el meyahli kunats al helo Moisés Bates Aguilar ujol popile molay yey tambalo que alikele kuchil hela un petushan bahach kanan le molay yepako utial tushan upe kustalil ichil yey tambalil waukalati democracia beitun ichula barro sak aholbil te kuchil helo ya nupe nos molayel ukaba alcohólicos anónimos letio be penach nos meyakubet ko letio tel yanda le macho hachian talamiltio yo le kaltalo bale kabet leti tung mak yandi le talamilo kauyale ha yane talamiltio kapata gutsabal anta hilti upe muchka biltosan le alcohólicos anónimos ya nubetik nos mulpexil tulakal nos lumil México ukaba 13ª semana nacional de alcohólicos yetelula tush kuchilo kutsabal anta hiltile makoba kutsokole es letie alcohólicos anónimos oti 185 humpelel nos lumo yokol kap ya no yolale kutsokoshan penuk besahil mal mulmeyah kubet ko yetelu molayilo toh olal hospital o abishbeilo yolale tsalu yanta le mako hachkabet tio utsabal de anta hilgelo kusokole ichile iskinil gel kunubeto ba semana nacional de los alcohólicos anónimos y no ti hospitalo yetula kuchilo tustunku yandal mako yanula talamiltio heshbinsun shantoyol tuyolal le droga 24 taktun 30 de octubre con uchul le tiepek zilil gelo ula bashilop tushan le tie gelas koel obitulum Yucatán upahta le tio yandatio nukulil tumben sialu yilal wayan cancer tuyimo letio le hela ukaba tun temi be ukaba le nukulil hela upeba tunshan betan tumemako tulumil México kolelo 18 haptio takmanal tio be upastelu meatio le nukulila kapata ku yilal wabi mashanu chik pahalek ohanil tile kolelo heloba upetile basho beta tialu yantal kolelo yantio le talamil tunshan helo beituno moman yolmak mus nayalo yolo kolelo mistakshibo tile yolo le kohanil helo lebashin 50 wal kila we mikilibashe tu chikulil tele Yucatán
ustedes acabó el ulak bajo